ni umunsi utazibagirana by'umwihariko ku bakunzi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Hari tariki ya 30 Werurwe umwaka w'2026 muri stade Amahoro y'u Rwanda yakira abarenga 46,000 yari yakubise yuzuye, ari nako abafana barafite amashagaga bagira bati ese Amavubi nyuma yuko yaraheruka gutwara igikombe mu myaka 25 ishize ari bwongere kuzamura igikombe imbere y'intore z'urusha intambwe nyakubahwa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame imbere y'abafana bayo. N'amakipe yombi yaragiye guhangana asa nayegeranye ku myanya ingana, kuko aya makipe yombi ku rutonde rusange rw'ibihugu uko byitwara muri football, aya makipe yombi arasa nakurikirana, kuko iki gihugu cya Estonia kiri ku mwanya w'129 ni mu gihe gikurikirana n'u Rwanda w'130. Birumvikana ni intambara y'abakinyi bagombaga kurwana, by'umwihariko umuzungu n'umwirabura bagombaga kugundagurana muri stade Amahoro. Abafana bari bose bagira bati ese ninduruze gutwara igikombe cy'uyu munsi, ese Amavubi ari buze kurekura igikombe ari wayo, cyangwa se ari buze gukora bya bindi bavuga ngo inkoko iri wayishonda umukara. Ibinyamakuru, amateleviziyo, buri umwe wese yagiraga ati ese ninduruze gutwara igikombe cy'uyu munsi hagati y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi ndetse n'igihugu cya Estonia. Muhaye ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kwibirindurana na baro akantu ku kandi tukareba ibyaranze umukino w'uyu munsi. Naho nge ndirambo na Jacques ku mpande z'ibihugu byombi buri umwe wese yahondaga agatoki kandi agira ati uyu munsi bishe cyangwa bitinde ndibuze gutwara igikombe. Stephen Constantine umutoza w'igihugu cy'u Rwanda Amavubi yari yabanjijemo Kwizera Olivier, akurikizaho niyo mugabo Claude, Bizimana Jihad ari nawe kapiteni, Ange Mutsinzi, Biramahire Abedi, Jean Gilbert Byiringiro, Leroy Jacques, Fanuel Mabaya, Bonner Mugisha, Kwizera Georgia ndetse na Jolen Mike. Aba barabakinnyi b'Amavubi bari bitezweho kwataka ndetse no gutera imipira mu rushundura, inshundura zikinyeganyeza. Wibuke neza kandi utinya amakipe yombi, kuko igihugu cy'u Rwanda Amavubi mu mikino 5 ishize cyatsinze 2 gikubitwamo imikino 3, ariko igihugu cya Estonia mu mikino 5 ishize cyatsinze imikino 2 kinganya 1 ndetse gitsindwa imikino 2. Birumvikana aya na amakipe yombi yaragiye gushwanyagurizanya muri stade Amahoro yari yuzuye abarenga 45,000 by'umwihariko abanyarwanda. Kwisa isa moya z'i Kigali nibwo umusifuzi Hasani yahushe mu ifirimbi maze atangiza umukino ku mpande z'amakipe yombi. Umukino watangiye amakipe yombi asa natinyana, buri wese agira ati ese nakora ikosa rito nkatangira kunyabikwa ibitego byagenda bite. Ariko ku munota wa 4 igihugu cya Estonia cyatangiye kwataka gisa n'icyereka Amavubi ko ashobora kugikubita. Amavubi yatangiye kugira ubwoba ndetse n'abafana bari muri stade bagira bati nyamara umuzungu ari buze kutwandagaza muri stade twashoye akavagari k'amafaranga. Ku munota wa 12 Amavubi yaje gukanguka maze Kwizera Georgia azamuka itunguranye nubwo igitego cyapfuye. Ku munota wa 16 Estonia yabonye kufra nayo yapfuye ubusa. Ku munota wa 26 Estonia yabonye corner ariko nayo birayangira. Birumvikana igihugu cya Estonia cyasaga n'ikirusha amashagaga ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi. Ku munota wa 23 Amavubi yatangiye kwataka igihugu cya Estonia ku buryo bukabije, maze abakinnyi batangira kwataka, ari nako abafana b'igihugu cy'u Rwanda Amavubi bagira bati ne mubandagaze mu bakubita kanyafu kunda, aba n'abazungu kandi twe turabirabura. Ku munota wa 30 ubwo abafana batangiraga kuvuga bati nyamara uyu mukino twese dushobora kurwa miswi. Leroy Mike yazamutse ku ruhande rw'iburyo maze ahereza umupira Biramahire Abedi. Biramahire Abedi yitegereza neza umunyezamu, arangije arekura ishoti rirerire mu izamu, inshundura zirinyeganyeza. Noneho abafana b'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi bazamutse muri stade bagira bati ese Amavubi ko twaje mwajyahe, ese Estonia mwabona inkuru muzajyana mu Burayi cyangwa muzagenda mwirahira umunyafrika.
ku munota wa 34 Kwizera yaje gutabara izamu mu gihe Estonia yari itangiye kwataka igihugu cy'u Rwanda. Bidatinze byaje guhurana nuko intwari zirusha intambwe nyakubahwa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yinjiye muri stade, maze abafana b'igihugu cy'u Rwanda Amavubi batangira kugira bati turagukunda ibikombe byose watuzaniye mu gihugu cy'u Rwanda, turagukunda, icara kandi utekane mu gihugu cy'u Rwanda, Imana yahiriwe irongera n'aharara. Uko ni nako Perezida Paul Kagame yitegerezaga uburyo Amavubi yari arimo akosora umuzungu muri stade yiyubakiye agashora kavagari k'amafaranga, Stade Amahoro. Bidatinze igice cya mbere cy'umukino cyarangiye, kirangira igihugu cy'u Rwanda Amavubi gifite igitego kimwe ku busa bwa Estonia. Mu gice cya kabiri cy'umukino Estonia yatangiye ifite amashagaga igira iti byange bikunde umwirabura ndibuze kumukubita akanyafu kunda nubwo yamanjije igitego. Ku munota wa 50 w'umukino Amavubi yongeye yereka Abanyarwanda ndetse atanga icyizere ko ashobora kongera gutungurana akanyeganyeza inshundura. Bidatinze ku munota wa 51 Amavubi yaje gukora contre attaque, Roy yaha umupira na Djihad Bizimana maze arangize yinjira mu ruga rw'amahina acenga iyandagaza umuzungu, arangije yitegereza neza umunyezamu Estonia uburyo yarapfukamye, arangije atera igishoti kirekire muri parafo z'amazamu, inshundura zirinyeganyiza. Abafana b'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi bahise batangira kuzamuka hejuru bagira bati intsinzi bana b'u Rwanda. Ari nako Perezida Paul Kagame agira ati nyamara aba bahungu biragoye kugira ngo hazagire indi kipe ibahagarika. Ku munota wa 59 Amavubi yongeye abona corner ariko ntibyayahira. Ku munota wa 62 umukino yongera abona corner ariko nabyo ntibyabahira. Ku munota wa 63 Amavubi yaje gukora impinduka mu kibuga maze Hakizimana Sahabu yinjira mu kibuga ndetse na Manzi Thierry. Ibi byatumye abafana b'igihugu cy'u Rwanda Amavubi bagira bati mwinjire namwe turebe ko umuzungu twakomeza kumwandagaza. Ariko bidatinze ku munota wa 80 ikipe y'igihugu ya Estonia nayo yatangiye gukorana ishaka kuba yakubitamo igitego kimwe, byibuze nayo ikazata yarumbisha uburyo amazamu cyangwa se incunda z'igihugu cy'u Rwanda Amavubi zumvikana. Bidatinze umusifuzi yaje kongera iminota 4 y'umukino, ariko ibi ntibyagize icyo bitanga kuko ntacyo byahinduye ku mukino. Ibi byatumye ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi yaje kwataka kuri minota wa 91 w'umukino, ariko Mugisha Gilbert ntibyamuhiriye, umupira yawushose hanze y'ikibuga. Ni nako umukino washoje maze Amavubi atangira kubyina intsinzi. Abafana, abanyamakuru, buri umwe wese yagiraga ati intsinzi bana b'u Rwanda. Ku mateleviziyo abafana bari benshi babireberaga kuri televiziyo y'u Rwanda ndetse n'abandi babashaga kubyumva neza bibere muri Stade Amahoro. Ni nuko dushoje ikiganiro cy'uyu munsi dushimira abasore b'ikipe y'u Rwanda Amavubi, tubabwira duti congratulation naho utaha. Ese wowe na Amavubi yaje cyangwa ni bya bindi byayo? Aha nje na Rambo na Jacques, iyo ni Sura TV1, umurongo mugari byegeranye umugezwaho. Nyaboneka niba aribwo bwa mbere wisanze kuri umuyoboro, urasabwa kuba kana subscribe kugira ngo ibindi biganiro ndetse n'ibindi byinshi bize bigusesekaro ku gihe. Mugire impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao.